Anyang laki din! Umay ka man dito, Jure. Apay man ang nanang. Bagkat man dito ito mapantagla ko. Da kayo na ati mang bagkat nanang. Anya lakit din. Sagay sa iti bagkatan. Nadagsa no siyak amin ti mang bagkat. Siyak mata na yun ti pagbagbagkatan nyo nanang. Imbaglakan ka ata, kasta unay alukmag mo. Ti man kinalumag kon tinakita yo. Ibagbagak laang mo ti agpaiso, anak ko. Isu addi kag sadsadot. Malaki day, bagkata mo, ti awit mo. Tabagkatak mo, ti awit ko. Talo tayo nga rod ko mga agbagkat Tapno adamot aramidan ni manang ay bure. Isa ti mabate nga aglutaw. May bagsapam, ading Jory. Ay, kastamot ka, manong Jake. Anya ka diti masapul mo, manong. Ada ka din ni Ivory. Ay, adda manong. Ngam aglablaba iti uniform na. Siya ka nalpasa ko na naglaba. Kasta ka di. Umay ko kumapasyaran ni manang mo. Adawit ko at chocolate para kinkwana. Ay, saan amang mga ni manang Ivory iti chocolate? Ay, kukwaklatadaytan, manong. Ha? Ay, ginatang ko nga mina para kinkwana da ito eh. Kinunakmat, asaan na akayat dayta. Ay, kukwaklatan. Kan syaklatan ti kasarsarita, manong. Sige nga rod, ading. Sikapay lang ti kasarita, ta urayak ni manang mo nga Ivory. Nabayagan ka na gururay, Jake? Okay lang. Tinapatay na uray ka. Ada ngamin ka't kung ibagaking ka. May papan ka di iti assignment tayo? Saan? May papan iti marikirik naking ka. Madlawan na bannog ka naglaba Eksakto ko mati chocolate aginatang ko aparaking ka, meriendam. Inibos mo't ni ading mo. Intad mo siguro kan kwa na iso nga inibos nan. Yak kumakayat nga itad nga magpilit may. Saan mo mutla ka no akayat? Talaga nga impakat naman nun ati kinarawot na. Pasensya amla ko man ti kabsat ko. Kas dyan na dayan o da makita na amakan. Urahin nak dito mapanak dito store. Gumatang iti soft drinks kan tinapay a meriendam. Saanin, Jake? Saan kan nga aggastos? Ang mga no allowance mo ti gastos mo. Mabalintamat nga agtungtunglatan nga awan merienda. At damit kwarta. Saan ko nga allowance ti gastosak? Napanak nakibunag iti hollow blocks. Kasta ka di? Wen, iso nga urahin na ka. Nagswerte talaga ni manang Ivory. Tunggal adda umay agpasyar. Isu akanayon ti umay da pasyaran. Kas ita. Inggatangan pa'y ni manong Jake iti soft drinks na kan tinapay. Idinto asyak. No saan ko pa'y apinilit nga inala ti chocolate itay. Di na pa'y itid kanyak. No apay mo't asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya lakit din aya ti kastoy alang. Nanang, adaman damag kada kayo. Anya day ta anak ko. Apay asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya mo tanday ta sa lutsud mo. Kad napintas ka mat. Isu na laang ta naglukmag ka ngamin. Agdayet ka ngamin tapno pumintas ka mat. Naglaing kanto mga min amang ilaban. Kasanong agdayet ak nanang. Mangilaban ti mang parparag sa kanyak. Saan mo't laang nga nasalon at ti tao no nalabos ti kinalukmag na. Diyan mo nanang. No apay mo ngamin anagimas ti mangan. No kayat mo ti pumintas, sursurwam ti agpakutong, anya laki din. Padasag nanang no kabaela.
Umay ka man dito Jure. Apay, tatang. Mapanbualaan di sa bahay di tuktok ti bantay anabatik. Tasaan ko ang maawit amin. Anyamat ng tatang. Siyak manan ti baon niyo. Ni manang Ivory mat kuma ati baon niyo asumang ati jabantay. Mapan kakit din. Tapos nung ma-exercise mo dito nagdakkel abagim. Anya laki din datoy. Kaputadakkel ti bagi kaon siyak akanayo ng ti baonan niyo. Apay, saan ka maarsan iti kapsat mo? Nagbasit ti bagina. Basol nan ano apay abasitikan kanan na. Isu ti baon niyo kumamot tatang. Mapan kakit din. May sabulig di awitam. Saan na balay tanaloom de jay? Naloom tatang. Kita am taalis to ka numakan di saritada. Nagbayag kayo mga min amang ibaga na loom gayam. Sige tatang, mapanakaon. Adto yung ti saba tatang. Ay, una yun anak ko. Kinan mo mutan ti kagudwa bulig asaba. Ay, makabannog nga tati sumang at ijabantay tatang. Ay, una kan. Tsak tupay kabaalan akanan ti kagudwa bulig. Si kantulakid di ababae. Sa anak tupay anapsug tatang. Mabisinak pay. Sige, panawan kayo pay tamapanak di kusina. Mapana mangilaban. Anyan. Apel si kati sumangsango. Ni manang mo ti ka sa pulak. Si kamot manong. Mangpabain kamot. Apay, maday no sumango ket kabsat kumot ni manang Ivory. Isu ti ba? Isu ti ka sa pulak? Adapay nga rod aramiden na manaw. Nalangar. Urayik ni manang mo. Uray san ka na sumango. Okay aklaan. Urayik latan ni manang mo. Pumano kan? Ay, anya ngay day ta nakakarton nga awit mo manaw. Kik da ito para kin ni manang mo. Ay, mabalin ka diti dumawat manaw. Ay sus. Dumawat kanton akin ni manang mo. Apaman ama itod ko ken kuana. Ay, kakanil kun ati para kanyak manaw. Ay unay kan jure. Awan ka diti panagbayin mo. Kas kalag bibisin ma. Urayim ang itod ko iti kabsat mo. Saan kat akas-takas lamabisbisinan ka kung nagdakil mo tabagim. Anya? Ala. Panawan nakman dito. Anya laki din. Pasensya ka na. Napabainak ti kabsat mo itay. Ha? Taapay man. Kasano? Nagalas ti kas diyang ugali na. Saan mo tin nga ubing? Balasangan. So nagalas ti kas diyang ugali na. Anyaman nga minan, di naramid na. Saan mo ta para ken kuha na ito cake? Ngam kayat na, iso ti umuna. Kinunak lang arudan at dumawat tukin ka, ngam ipilit na kit din. Ala, siyak tulatan ti makisaukan ko na. Amo ka na sakit tinakam na kanyak, gapuy tinaibaga. Pasensya ka na kuman iti kabsat ko ayolo. Ngam saan mo kumalatan a papapainan. Yak laheng kayat ama iruam na tikas dyan nga ugali na. Gabutan na galas, as lagbibisi na ka na yun, nagdakil mo ti bagina. Kinasaumlatan ko man ay tinasaya at tapno sana nagsakit tinakam na. Kinasauk mo, ngam ipilit na kami di kayat na. Iso na dyan, nakapagsahuak, iti sana nasayaat. Adto yung tikay, umay muramananan. Saanon? Kukumlatan. Gapo iti dayta kay napabay na anak. Saan mo nga min arwamon ti agdawdawa ta nakababain? Urayim ang nga itadda. Ikan kamutlaeng kadagiti itadda kanyak. Saan kumot abukbukudan? Saan ka nga min ang makaururay? Basta, kaya't kung timatay, gapo iti panakaibabain ko. Ay na, saan ka man nga agsasaw iti kasta? Sana nasaya at ti kasta nga ibagbagam. Basta, kaya't kung timatay.
Nanang, sa dino ti ay ni Jory, kadwandak man nga agbantay kan kwa na. Kinunanang agpakamatay ka no itay, gapo iti pa nakaibabain na. Apay, asinaw tinagpabain. Ni ulo ananang, kasano, ipilit na ka ng tikik nga itad kanyak ni ulo. Ay mangibabay na talaga na itakabsat mo. Madanaganak nanang, ang mga no aramidin na timbaga nang agpakamatay. Ay na, saan na nga aramidin da ita? Kat no aday di kusina mangil kilaban. Anya? Ay saan ka madanagan ta saan na maaramid di agpakamatay? Kano mangilaban ti pagragsakan na. Kasano nga ta matulungan tayo nga agpakutong ni Jory nanang. Si kaman ti mga lokoy kan kwa na. Tano siyak, sanak mo adanggan. Madanaganakan ka, sapsapulan ka, kunaklakit din no aramidam timbagam, gumadda ka madgam dito kusina mangil kilaban. Kasla pagayat mo pa'y nga ramidag timbagak. Apay ko maapagayat ko ngay, di pa'y katawa ti kabsat kon. Anya ti amok ngay no kayat mo amapukaw akon. Saan ko kayat amapukaw ka? Di kayat ko kat kumutong ka. Diyak garod ka ba ulan? Marigata nak. Kayat kukuma. Panunot mo lang dayta marigatan ka. No kayat mo, tulungan ka. Ah, kasanaw? Simple laang, surutom amin nga ibaga. Daytoy laang mananti kanak. No kasano ka ado ti kanak, isumat ti kanam tapno kumutong ka. Manon nga aldaw, akastoy laang kabasit ti kanak. Kan awan pa yun mabatbati nga inapoy akilabanag. Wan ata kontrolado ti ilutluto ni nanang, tapno awan mabati nga inapoy. Ay, wanang agkakapsuta kon. Uray ata saan kamot amatay, kita man kanyak abasitikan kanan na. Aging ga itakot si Bibi agak pay laang man. Kumot-kutong ni Jory ah. Gapot atong palan na amin nga ibagak. Agminarin ti kinapindas na. Nagmayatin ti bagina. Ado nga tanti ag gusto kan kwa na. Nga mabain da pay laang ang agaram. Gaputa dagiti ag gusto kan kwa na ita, iso dagiti ag uyaw kan kwa na idi. Kasta ka day. Wan. Ti may papan ka na taman ti pagsaritaan ta. Kayat ko ti agyaman nga men. Kamudyanan na. Siyak ti sinong batang. Uray sinungbatan kan Jake. Ti panagadal talat ako mati ipang pangruna ta. Amok day ta Ivory. Iso asaan ka madanagan. Adapay aramidan ni Manang Ivory. Iso nga urayam latan. Saan ane Ivory ti ka sa pulak? Asino? Saan mo nga ibaga ni nanang ko? Sigamot, tilay bagbag. Apay ko mga aninanang mo ay. Sika, ti kahit ko makasarita. Taapay mat. Idi, saan nakakayat asumangukan ka? Saan itan? Oh, atoy. Cake para ken ka. Dakkel na ito cake. Iso asumango kan kanyak tag sarita ta. Diyak kayat ti cake. Lumukmagak laang dita. Kandiyak kayat ti sumangukan ka. Adapay aramidak manong yulo. Sige ka din ading Jory. Kayat ka makasarsarita. Awan ka di ti babain mo. Ah. Saan ka di akinunak, asan ko akayat. Iso ano awanan ti ibagam, pumanaw kan. Nay, apay nga pabainan lakmat tayo. Saan ka di nga isumat ti inaramid mo kanyak ide. Anya ti kayat mo nga ramidak ita.
Sangwon ka na sayaat, idinto a pinasaktan nak ide. Pakawanan na ko ma, Jure. Mabalin ang mapakawan ka manong yulo. Ngam no da sa bali pa'y nga intensyon mo kanyak. Suri laangan. Ngam saan ka akursunada. Anya lakit din. Anya? Makidam, adon ti agaram kan kagaputakim mutong kan. Wan nga rod manang. Kahit agyaman ak iti tulong mo No saan agapuken ka, sana kumakimot tong. Maragsa ka nak para kan ka, Jory. Kat sapay la kuma, ta saan kan nga agsubli iti kinalaing mo nga agkilaban. Namnamaamday ta, manang. Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Hoy, darasin nyo tagbagkan. Nas ka na mapuno da ita truck, kat may biyahe dagiti natang. Hoy, di mo mat itupak na kita repulyo, Aberto. Mapirdi na kita, pabayadakan ka. Bossing, nag-text ni Ma'am Vina. Kanya ti kunana. Dagijay kano brokoli kan wombok, iso tinasken a maibiyahe, ta iso kano ti mabili. Ne, kasano ngayon dagiti repulyo kan pipino? Kat dagijay mo timpabagkat ko. Ay katsugata mo na. Narigat no gumura ni Ma'am Vina. Sapa iso ti kapigsaan nga gatang itinatang kanda tayo. O sige. Berto, boss, dagijay brokoli kan wombok ti bagkat niya. Ibabayo dagiti wombok. Iba pa ba din? Sakit isi bukot kinabaga daw. Siya pa'y nag-link kang agreklamo ba yun? Ne. Agreklamo kayo? Ay, boss. Imbag tumamat no layo ng tibayad mo ka na kamay. Kuripot kamay, boss. Anya. Boss, apay nga animot langan Berto ti agibagbagkat itinatang. Pimanaw dagiti duma a kargador. Kaasimot ni Berto. Oh, anya kasi. Ubingan kan kapigpigsan na. Nayunamot nga rod titangtan mo kan kwa natan nagadumot ti bagbagkatan na. Pakanam lang di takarinderya mayatan. Di ka lamasyan kan kwa na. Isulaangan ti kargador anaanos kan ka, ta nagkuripot kamot ngamin nga agbayad iti kargador mo. Oh, Berto. Adto'y titangdan mo. Manatumalita. Isong anusam day tawan. 150 lang. Ha? Boss? Awan la na yun nan? Gusto letan. Mapankan tumangal daw dita itiri ni Manang Diling. At dala ko na dita. Libre da jay. 2 rice ti in-order ko para ka. Boss, urang mo ta jay 2 nga order a rice. Kastoy ang mabisinak pa ay. Bayadam mo ten aja may katlo si kamat. Si kakit di mo. Ingkan mangan. Tanay. Maditi angot mo, Berto. Makaulaw kan. Nana, naibusamot yung tila ko masidaan. Nagadumang nga mente may nangan itay. At dapat ka di nabati alauya? Ada, jay kukula ngayon. Ha? Kaya mau, libre ta kaasi ka mo ta nagbagbagkat. Nyamot ako kun. Libre? Wan, manaw teintangdan kan ni Boss Mau. 150 nga rod lang. Puo na'y maday ta panangabusunan kadagiti trabahador na.
Isukay tapan panawan data nagkuripot ngagbayad. Siyakla ang timakan anos kang kuana, nana. Panawa maun. Nagado di ngagkasapulan iti kargador. Ano samkat daytan abos mau ako namlan no asinaw. Ne. Ano dyan nagbangsit? Ay, Ah. saan nakakita na kasta? Ay. Di mang angot mo, kati sinako aripolyo, asaan pa analako di tarwar. Irkon lang arudan dito unag, maangot pa lang. Gagangay na sir, tabaying station nga ro dito ayan tayo. Ano samti kasta nga angot? Salamat ka bangsit ni Berto. Si kakit di mat sir. Puno mo ta? Nakabang bangsit ni Berto. San sama nga digdi gusto jaske. Oh boss, ni Ma'am Vina umawawag. Sung bata mo na tagos. Mabit lang. Hello ma'am. Hello? Ayan na ngay dagiti order ko anateng. Kasapula kong dagi jay. Ma'am, ni man lang ang boss ti kasaritam. Oh, adtoy boss. Hello, love. Love? Joke ko lang. Sika mo di ka lamang umanayin. Dagiti order ko anateng. Ayan dan. On the way done. Kasta ka di. Mabalin ka ding ag-daytime ton agpabagyo, Jak masango ti makidate. Sikamat. Ikam mo titi panawan ti love life mo. Awan mo dagas na, ta single tato Agpadatamot nga adu ti kwarta na. Bye. Agpakadakan? Adupay ti asikaswag. Yan. Bye. Love you. Mwawa. Siya. In off na matang. Abay katawa ka? Negosyo ti pagsarsaritaan nyo. Ang paila-ilabyo ka mga men kini Ma'am Vina. Boss! Ayan na nga nga tatagiti kargador kon. Ay kapinanawan da ka na. Tanagbabama nga men ti pasweldaw mo. Oo, anya na baba. Gusto lang yung 150. Nila ang bertaw ti agananos ken ka. Yeah. Isu arumbang laang anasaya at kakumakin kwa na. Sino ka kumamang isuro kanyak? Ibagbagak laang. Sa payag biyahe ak madamdamay tinatang iti bagyo. Awan ti sumuro ta kargador. Uray kumamit. No anayam adwagas o titangdan ni bertaw. Sanak man nga isuro siya. Aha, awad lat sirbim anak ka porma ka, ken nakabangbanglo ka. Tanagkuripot ka ma at tanagiti kargador mau. Nagadula. Ni Berto da siya. Oh, thanks God. Imbaglaki din. Berto! Oy! Berto! Sikat sumuro ti bagyo May saklaan sir? Katanya ngay nga rod. At danto ba siguro kargador ni Fina amang tulong ken kay jay? Sus, sabay nagaduan natin deta pagkatan sir. Kayam na ita, nagdakil tamasal mo. Kano napigsa ka? Sumurot ka, taado ti chik si bagyo, nagpupulaw na. Abay, di mo kaya ta makaasawa ka iti gurota. Bang puta, i-order mo na tayo. Ay kat idiskarga yun uncle, tani, ado ti order ko. Nagsakit nga rin dito, abaga kag karga. Ada magkidisimuro ta kargador, ang may sana. Kat ison ati mangi diskarga. Iso nga rin ti kunak. Iso rog-rog yan na mga diskarga. Mapan ko kitaan inton madamdama uncle. Bilang klaang da ito'y kwarta nga imbayad da kanya.
tayak may nga agbagbagkat dito. Ay na, aw mo lamang tulong kanya ako. Si kakaditi kargador ngayon patulod ni Rafi. Uwan, ma'am. Siya. Nagbanglon ti payod na. Siga ka din ni Ma'am Vina. Wen, siya. Bertumo tinagan ko, ma'am. Pasensya ka, tagatling utak. Ne, apay ngayon madayo ka nga eh. Kababayin mo't yun ka, ma'am. Agjijim kan samat. Ano tayo dyan? Exercise, ijay gym. Saan, ma'am? Para bagkataklaan yung tinatay. Sige, ma'am. Panahon ka ba, ya? Tamapan ko ituloy abagkatan na kitinapat-bate natay. Agsubli kami kano adagos kay. Nangan kan? Saan pa, ma'am? Mga anak madamdama. Kayat mo ka diti makigidnan kanyak amangan? Saan, ma'am? Apaya saan? Mabaynak man lang, ma'am. Amang ano saan ko amatil munti ka kasangsango kayaw. Hello, mahal. Anyamanan aya. Apay amasapol nga umawag ka. Nagteksak mo ni dyan sekretaryam. Sigamat. Kaya't ko mga tiboses mo. Amumat nga di pa'y katagrayo akong kenga. Anyat orasan? Pangaldawon ditoy. Ditangay. Mangal daw kami matan. Iso adi na kung disturbuan. Asino ti kaduam? Mayat kumanudwatang agsango amanganan niya. Di agsinsinubot ako, ma. Nagmayat na panunutan. Dua kami ka ni Berto amangan ditoy. Ditoy impareserve ko a restaurant. Anya? Sino ti kaduam amangan? Ni Berto. Di kargador nga imbong ko? Di nakman nga wani ti Castavina. Amo ka na nga to ti standard mo. Abra kasangom amangan dito nakabangbang si tatao. Saan nga agdigdigos? Kasta? Isukat asaan ka akayat gapo iti dayta nga ugalim. Ma'am, nagmayat mo dito ang pangananin na nangawisam kanya. Itaak lang ang makastak iti kasto yung panganan. Ma'am, awan pagbahayad ko ipakpakaunakon. Si kakit dimat. Kinunak aya si kati agbayad. Ma'am, ngamin, agbiyahe kamin ko na jay driver ti truck. Manulang amin jay tangdan ni boss. Iso nga, kurang apamasahay kag sublay, ma'am. Mano ka dititang tangdanakin ka? Pasaray 150 no daduma, 160 no daduma, ma'am. Nagbabamatan, tibay bayad na kan ka? Dayta, Kinaan niya, ma'am. kinagagat mo, kinapigsam, kinamatsyom. Dayta lang, tibay bayad na kan ka? Marurudak man. Madam, nagadumutin nagiti in-order mo amakan. Umanilaan kanyak ti may nga order. O ayusan na takukod, ma'am. Nuwag na. Ay, tapno mabsog ka. Amok, anabisbisin ka, nagbagkat. Ay, damagag man. Anya gayam ti bangbanglom. Awan, ma'am. Saan ang nagpapabanglo? Nakabangbanglo ka ngamin para kanyak. Na isang sangayan ti angot mo. Apay, boss. Kasla na po ti ulo mita Binayadan mo't ni Ma'am Gina dagiti deliveries. Asino ti sana makaugat? Nagdit da Berto ken Vina? Anya? Saan ang mapasamak dayta, boss? Ni Berto, i-date na ni Ma'am Vina?
Imposible mo ta. Nanganda ka no iti restaurant ko na ni Vina. Anya ti mapaspasama kini Ma'am Vina? Dahil di kinapintas na? Kita nakman. Pangitak ka di. Nagwapo kan tupay, sir. Nakapurpurma ka. Kan nakabangbanglo ka kan kanayon. Mano nga may nang timpagatang mapabanglom. 10,000 sa di pinayadak. Apay adinak kayatan ni Vina. Song bata man. Anya ti awan kanyak nga day ti day Jaberto. Ay, diyak mo day ta, sir. Jak pa'y pulos na edit ni Vina. Tanagado apambar na. Day takit din aberto anak ang angdod ti kinadit na. Salbag kidi! Uncle, ada favor ko kan ka. Anya day ta, ibagam lang Mabalin ka di akadwaam ni Berto nga agawid ije probinsya. Jay kargador amaskula daw. Taapay nga itulod kaw. Wan takunak amapan mangala iti requirements na. Para iti anya ngay. Para iti kasarmi Ha? Agorigor kan samutan Bina. Anya ti mapaspasama king ka. Dadya kargador te kayat mo apakiasawaan. Kanakan, maskulado lang dayay ang mawan kwartana. Wan, amok. Ang jakman amo no apay anak kurso na daak unay ti angot na. Nainlabak matan adagos. Ay sos, nagayuma kan samutan kanakan. Anya laki din. Anya dayta na napasama king ka. Kadwaamon, uncle. Usaran nyo jay maisa avan. Amangan nga min no saanan nga agsubli. Boss, Saan nakakasarsarita? Napudot ti ulok. ang amnaskan amaamuam ang nag-order ni Ma'am Vina iti may sa truck anatang. Kaya't nakanukot beans, wumbok kan patatas. Oh, Ang awan mo ti mga ikarga iti truck, tawan mo to ni Berto. Agkasarda ka nun kini Ma'am Vina. saan mo nga ulitin nga ibaga ta masaksak-tanak? Nangag mo? Masaksak-tanak! Mabalin kamot ngamin asaan ang masaktan ka. Adakmat ditoy, agur-uray kan ka. Ni Vina ti kayat ko, ni Vina lang, sana si ka! Iso ti love ko! Ginayan ito. Vinayat ko, I love you. Ano ti kinayat mo kiniberto nga nagbangsit? Di ka di kinaangdod na. I love you, Berto. Ay nan, English na iya. Na ito mo timakuna kang ka. Ay atan ka mat, Vina. Promise mo Sana ngay batbati kan isuksukat iti sa bali. Uy, ikarik da ito ha, Vina. Naangdod ka. Ngam, I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Makapabwisit talaga ti kastoy. Saan ko maawagan ti gayem ko? San ka kumamot nga umanong nga kasta bakal? Amangan mo isimsimpada pa ilaang dagiti natumba apos ti kuryente. Isimsim pa pala nga ibagbagamot. Idi pa'y kalman nga wan kuryente. Kat mawatang kumamot, ah?
Delikado mo ti trabaho di kiti lineman ka. Sana basta-basta. Delikado manan nga ibagbagam mat. Kat mabaybayadan damat. Nagdakkel ti baybayadan tayo iti kuryente ngam kastoy latan. Kas iti na ko na. Mawatam ko ma. Anya nga no i-post ko iti Facebook dagita nagbubontog ti trabaho da alignment. Asos, Berta. Agar aramid ka man iti dyan magusto na ko na. Anya laki. Iti na natin bakit ko. Ay, talagang awan pa ilang kuryente ita. Aglaba ak manlangan. Handwash. Ay, salbagkit diti kastoy. Oh, kumare. Nagsapa ka mo nga aglablaba. Kasla, saan ka nga apektado iti brownout Anya saan nga ibagbagamit po rin? Apektado. Mabisbisit ak nga rodin. Ura siya nga rod, kumare. Apektado ak mo ta. Ngumkun ko na damot nga isimsimpa ka nun dagiti linemen. Isimsim pa nga. Nagbubuntog na nga gargaraw nga. Nakitam ka de, dagiti post ko iti Facebook. Nako, kumare. Wan nakita. Nalabos ka mo. Pagsasawam mo tan dagiti linemen. Kasanumat nga min. Makabwisit da. Manumat nga aldaw da iti a brownout. Si kakit dimot. Ay, wan gayam. Nakitak iti post mo, akasla problemado ka unay, asaan mo ang makontak ti gayam mo nga ibagbagam. Asino ay adayjay? Kwa. Ay, basta. Lipata mo, no anya ti in-post ko, mare. Kumare. Kasla hagad ka ita, Stress kan samatan ka po iti brown out. Ay, naku nampay. Ma-stress ka talagan. Jack lakit di ka bailan ti kastoy. Naku, kumare. Awatim ka dilatan. Amo matanda na riga ti trabaho dagiti lineman. Sana just ti trabaho da, you know? Kasanumat nga min. Nagbayagan da ito'y a brown out. Saan ko na maawagan ni... Ni? Asino? Ituloy mo anya lagi din. Saan mo ang maawagan ti lineman mo? Kasta ka di? Si kakit dimot. Awan lineman ko. Ti kayat ko asawan, jak maawagan ti gayem ko nga da iti sabali a lugar. Aha! Ti ko namkit di. Kasta una apong dod mo, gaputa saan mo ang maawagan ti number Tom. Kasgela dayta? Oy, kumare. Ang mga nadamak ang agkin ka narigatan. Oh, danag mo na ya. Awan ti agdang-dangag. Iso nga minamon. Dahito'y brown out ti magagapon o apay asaan kayo nga nagkita iti pangisuksukatam. Kinilakay mo. Ay basta, saan apudno dayta, kumare? Oy, nagbuntog ka, alignment. Ha? Manang Berta. Si Kamad Gayam. Ada ka di pa saan yun, ay simpa? Manumatan nga aldaw ngawan kuryente. Ammom ka di dayta, ha? Pasensya ka kumaan, Manang Berta. Ado pa'y ngamin di simsimpami. Kanamo tayo mat anapig sa tilimabas a bagyo. Kat, anya kumaita? Trabaho yu dayta. Iso anas ka napaspasan nyo kumamat. Aywan gayam, nakitam ka di ti post ko iti Facebook? Ha? Aywan manang. Nakita nga rod. Kat, anya ti makunam. Pudnumat dagiti impost ko, saan ka di? Nagbubuntog kayo kunakmanan. Manang Berta. Pasensya kay kuman. Sapay ko mata maawatan nyo, mate. Tapno iba kakada kayo. Sana makatultulong dagiti agkakadakas nga impopusyo iti Facebook. Anya sana makatulong? Kat pudnumat Darasan nyo nga isimpa dagiti nasken nga isimpayo. Tamasapol konti kuryente. Pasensya talaga manang. Ar-aramidon mi mati amin nakabailan mi kahit. Takdaram day nga ibagbagam. Tano saan? Ipatulpo kayo. Salbag kayo kitdi.
kumare, kasla problemado ka man na. Anya kay manan tinaban mo imbagaan ka dagiti lineman. Ay katnapan ko man ang pinagsasawan ni Daa. Nakabumbuntog da nga gargaraw. Saan ka kumamada kasta, kumare? Kasi madagiti lineman nga agdrab-trabaho. Tapno agsublilaing ti kuryente tayo. Kasanumat nga min. Manon nga aldaw. Sakit nagbubuntog da. Umabutan ang makalawas ajak maawagan ni... Ni kabit mo, kasta ka di. Ay, amina mo an, kumare. Ay, si kakit di mat kumare. Nakapigpig sa day tangiwat mo. Saan ka kumamat basta mamat? Pati ka dagiti chismis amang mangag mo. Chismis? Ha? Kano amin na tao dito lugar tayo, kat amo da nga adda kabit mo. Kamay sa, nakitak man na nagiti post mo iti Facebook. Grabe ka man. Pagsasawa man talaga nagiti lineman. Saan nabali tapod no matibagbagak? Nalabas kan. Di ka lamasyan ka nagiti lineman na pagsasawam. Anya? May sapay. Dahil tatibaragan ka. Awan lang araw din may tultulong mo. Ngam nagadumay lang ang sat-sat mo. Salbag ka. Abe kasta ti kulay deta pingping mo, Berta. Tinungpanak ti awanan bay na bakla. Anya, abe tinungpana ka. Anya tinaramid mo. Inong tanak gapo ka dagiti post ko iti Facebook. Nakuna na nga awan ka no ti may tultulong ko sumanauak. Imbagak mat ngamin gan kabakay. Sana kumkumpurmiting kay pupos iti Facebook. Gumawam tidingdeng kam. Kasanumat ngamin. Nabaybayagan da ito brown out. On and off ti cellphone ko. Numalpasak nga agpost ko't iddepak manan. Ay, anya lakit din. Amo, Berta. Husto tinarami da baklagin ka. Mas makatulong ka no agulimag ken urayim latan nga agad da ti kurinte. Awanin ta dope angem. Ngem ka angem. Amirisem kida na imbag timbagak ken timakagabaw no apay at tinungpana ka. Makabannog ka talaga tiyag trabaho. Ado pa'y tinaskan nga isimpa. Awan nga ron. Kabayatan nga da, tayo dito yung marigrigatan ka mabamban no gamang isimsim pa. Adamot dagiti tawa sana makauawat. Kaya't dakat may subli da, gusti kuryente. No maminsan, makabwisit dan. Nakadkadlawan na bambannog kayo Uwan nga rod po rin. Makabannog ka talaga. Adoy ti imat ko ang merienda para kada kayo. Ay na, agyaman kami unay puring. Awan anyaman na. Amok na bambannog kayo. Iso anang isaganak iti merienda para kada kayo. Ay kasta ako ma. Imbis nga da ka dita amas asar nga awan kuryente, agaramit ka lang nga iti merienda dagiti lineman. Nakatulong ka ba ay? Wan mo't Maala, ag merienda kayo nga rodan. Ay na, naimbag ka pa'y poreng. Naramid mo tinangipan iti merienda dagiti lineman. Ay wan nana, itay pa'y ngamin at tanawak ida jitawa mi. Amok ka na bannog da. Iso anang ipanak iti pancake kun kape. Ay uwan iso ka pa'y atulong mo mo't kadakwada. Iso mo lang awan kuryente. Kat awan maararamid. Nagluto aklatan iti meriendada. Ay kasaya atan da ita Imbis nga da ka dita nga agung-ungat gapo iti kaawan ti kuryente, tumulong ka pa'y kidi Saan akas kini Berta? Akas la ipatay nan ti kaawan ti kuryente? Dahil mait, parikot na unay ti kuryente. Saan nala maawagan ti kabit na, iso akas jay. Kasta unay arurod na kadagiti linemen, anya laki din.
Berta, pudno ka day at tinungpa na ka ni bakla. Ay, wala na. Nagsakit mo't at itong pana. Awan mo't tidakas nga raramidag. Anya nga awan mo't nga ibagbagam. Apay, dagiti post mo iti Facebook may papan iti kaawan ti kuryente. Apag sasawampay dagiti lineman. Saan adakas day jay? Kasanumat nga minana. Manumatan nga aldaw. Jak maawagan ti... Tay? Ti kabit mo kunam kidi ah. Ni, da kayo matkit di nana. Tangiwat yuman. Chismosa kayo matamaysa. Ay, sorry ah. Berta, saan ka kadi ang mabaen? Amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda ti aramid mau. Anya kumaita. Tinapatag kanya kat naragsakak. Kat kasanaw ti asawam. Basta, makaamumatan na. Basta siya, kayat kun amay subli ti kuryente. Kayat kun nga awagan ti... Ay, nagado ka nga. Ay, Berta, agbalbaliw kan. Ada ka diti asawa, Manong? Awan mo ni Berta. Api ka di. Singre ko maiti utang na kanyak. Naku na itay, mapan ka rumang sapul iti at the generator na. Mapan siguro makicharge Anya? Ay na, talaga sana makaan-anos na dya Berta iti brown out. Sana nga may namawagan ti lalaki na. Ha? Anya tibagbagam? Anya lalaki? Ay ko Ay awan day jay manong tinyong. Ang akulaan. Ibagam tipod no. Anya lalaki. Mala. Alaman langan. Tapno amuam. Nabayagan nga dalalagi ni Berta. Iso akas lang na siliyan ti ubet na ita asaan na makatal na. Ta saan na nga minamaawagan. Gapo iti kawan ti kuryente. Anya? Wan, puno ti pagbagag. Ure asino dito ayan tayo ti pagdamagam. Ket amuda ko nagtuman. Amin na tao dito ayan tayo ket amuda tayo ta. Nasaya at nagawid kasi ka, Berta. Nay, apay akas ta tilangam timyong. Kan apay nga agong ungat ka. At dapay laganas mo nga agdamag. Ha? Alaam amin akawas mo ta pumanawan. Ammo kunti amin maipapan iti lalaking Berta. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Lakay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Awanan ti ado pa sa osaro. Tikunak, alaam amin akawis mo ta pumanokan. Makidan na ka ni ti lalaking no isaw. Anya? Isumot laga ay makas na unay arurod mo. Gapula ang iti panag-brown out na. Gaputa saan mo ang makontak ti lalakim. Kasta ka din. Lakay, sana pudno dayta. Pangaasim ta saan ka kumamata basta mamatpati iti anyaman nga ibagbagat iti tattao. Pangasim ta pumanaw kan. Diyak kaya't amakita ti panagrupropam. Panaw! Apay dagita kawas nga imat mau Berta. Nana. Nay, hapay, anyat mapaspasamak kan ka. Pinagtalaw nak ngaminan ni Tim yung ijabalay mi, Nana. Anya! Wala na, pudno ti bagbagak. No asino nga tangamin ti awanan bayan na napanangidandanon ken kwa na iti anya ladita. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Naman nga minon nila kay ko ti maipapan kada kami iti boyfriend ko ijay ili. Ay nakas na unay apungtot na kanyak. Iso pinagtalaw na kun Ay na, daytan Apay, ada nga minayam, palimad asaan amaamuan.
Kas kalanay anak idikalman. Nana, jak amoy tano sa dino ti papanak. Aha, ambom ti agaramid iti saan anasayaat, ngam saan mukit din nga amaw no anya ti aramidam ita. Ay dang nga, anya lakit din. Oh, anya ita Berta. Gapoy ti brown out na mo nilagay mo ti aramid mo. Anya? Gapoy ti brown out. Naamo namin di tao nga iso nga umanungit ka. Gapulaan da saan mo ang makontak ti lalakim. Salwag ka. Ti ko namkit di. Sikat tinangidanon kanila kay ko. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Awanan kay tibain. Yes, of course. Aminak. Juan. That's true. Siya ang tinangidanon kan kuwana. Kaya't ko ama-amuan na, tapno ikanagay di pagnagmam. Gapukan ka. Pinagtalaw nak nila kay ko di na oras. Papanak nga ro dita. Ne, ay kat mapan mo danunan at ilalakim. Amang ano da generator na. Saan ka ngagparikot iti kuryente? Ay na, makapangariit ka bakla. Awan pa'y nasayat ana aramidam. Oh, I don't care. Wala akong pake. Ha? Tinapatag. Kat na ipagakinilakay mo, ti aramid mo. Aday ta, gapo iti kauungot mo, iti kaawan ti kuryente, na ambuan lang aron nilakay mo ti aramid mo. Wan nga rod mari. Oh, anya nga ita, inaklon mo matlaangan nga daramid mo. Parikot ko ita no sa dino ti papanak mari. Anya? Kas taunay nga minapungtot nila kay ko kanyak. Ay, kat aramid mo day tayo sa arumbang laang among ti aramidam. Agar aramid kan tumat. Ay, una yun ti kastoy ay. Agawid ka kit di, takasaritam nila kay mo. Di mo kunaan amapan ka iti ang ti lalakim. Awan mo't la generator na dayjay. Sakit laang ti ulo ti ipainakan ka. Anyan laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Agsinatan, Fredo. Ha? Di na kumanrabakan iti kastami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka arabrabakan? Ha? Apay ami. Amumat no kasano ti panagayat ko gayang ka. Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Nga mapay. Kat no'y ayatan ka unay-unay. Isong arot adi ka palubusan naman pa niti kumpormila tita. Kanain ka pa ako mustahan. Day tangaruad ti pakabagkalak, Fredo. Anya? Di mo kaya tikas jay? Makapauma nga ruad. Agasam man, tunggal ada papanak, masapul nga ibagak no sadino, ken no asino, dagiti kakaduhak. Masapul pa'y aminutos nga agap daytak ken ka, with matching photos pa'y approve na. Ay na, kurang nalangan, ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie, tapno ada may pakitak ken ka aprueba. Anya? Isuaman ni po dita, lipatan na kun Fredo. Tauray anya ti aramidam, talaga di kan kayat. Apay, Fredo. Saan mo tama i-drawing day tarupam? Pare, nasakit nga ron tiriknak. Nakiwin na suwas kanyak ni Ami. Kastaya, pare. Wan pare? Mga noadan nang isukatan nakin ka. Detay ka no, no foreigner. Anya? Wan, kat adayo ana tataer ngam itisi ka. Ha? Nga adayo ana singsingpet ngam itisi ka. Singaman pare. Masakit anak lang arudan. Karakkarumpay lang. Naamumla ko ma.
Kasla mapispisi ti pusok. Nasakit ka talaga. Ay na, pare. Pasensya kan. Ay ibagakan ka tipod, no? Anya pud no pare. Nalabas kan tumat ngamin, pare. As in, grabe. Ha? Uray asino ngamin a babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kaslaawanin ti freedom na kan ka, gaputa masapol amin nga aramiden na, kat ipakada na kan ka. Saan ngamin nakasta, pare? Ikamot iti freedom na. Uray nubiam diay tao. Saan mo atengel ti biyag na? Anya lakit din. Ha? Wen pare. Iso apagadalam da ita. Kat na agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyartan no kay kayat ta, friend. Ay, wen nga rod, friend. Saan akasla ide masapol nga ipakadam amin ka ni Fredo. Ay, wen nga rod. Si kamot nga min submissive kaunay kan kuana. Ay, gapo nga rod takunak nga ay ayatag. Ngam, pisit madgayam day dya panagayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Ay na, mayat ti mainlab no nasaya at atao. Sana kasla ka ni Fredo. Ay, sana bali, friend. Tanakawala ako ni iti dayjay a lalaki. Buong talaga ti ulok dayjay a tao. Sana bali, friend. Tinapatag, naragsak ka iti panagbiag mo. Apay, anya aya ti kayat mo nga ibaga, Julius. Ay na, agayatak ngamin iti gayem mo, Trina. Nay, katapay nga ron asyak ti pagibagbagaam. Riknak, ayamay ti rikna ti gayem kaw. Ay, saan, Trina? O, malagayam. Katapay nga ron asyak ti pangibagbagaam ngay. Ay, tapno tulungan na nga garam kinkwana, Anya laki din na ya. Nagsungit ka, Trina. Ay na, nusungit di kan agpatpatulong kanya. Anya, sika talaga. Tulungan na ka din, Anya ngay ti may tulong ko. Amangan kit din nun ni Ami, titulungak amang bastard kan ka. Ay, nagkasangin, Trina. Seryoso ak iti bagbagak. Pangasim ka din, Alawo ng Julius. Ang sakbay ti amin. Bilinan ka pa nga umuna, Di mo paspasakit ang tigayam ka. Ay, uwan, Trina. Ikarik day ta. Nakitam ka din tipos ni Ami, Fredo. Kasano makita? Kat in black na. Ay, sos. Talaga kaya nga indilit na kan iti biyag na. Pun nga ta, anya nga rod nga iti maramidak. Ay, ka talaga akasta. Anya nga rod nga, awatak latan na. Ay na, un pare. Awan madlaang ti maramidam, kaputa dan kaayan ayat na. Anya? Un pare, talaga nga insukat na kan. Anya? Wen pare, iso apanawan matayin, tapno agbirok kan iti sabali. Anya? Talaga gayam nga awanan tinamnamang agsinublan kami bay. Awanan pare, indilit na kangarudan iti biyag na. Di kan mang namnama. Talaga gayam nga insukat na kami. Ay, kat talaga kas talaang tibiyag, Fredo. Anya nga ron, kat adan na magpitik iti pusok. Unay kan, nakiayan ayat ka adagos. Di nakmat inuray ang mangiliwliwag iti sa amariknak gapo iti panagsinata. Adamatan kan kadayta Apay nga miyan, tadi ka ag-move on. Ay na, kasta nga rod unay ti panagayat ko kenga. Iso anarigat ang may liwliwag ti sa nga impay mo kanyak. Apay nga min nakiwin naswas ka kanyak. Oho, adula amin. Ay na ami, numabalin nila ko ma. Ituloy ta ti panagayat ta. Ay na, Fredo, di nakman rengrengan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, no more.
Unay mo't na nagkas ang tikas to'y. Makapasair na kita balikas mo ami. Kasano, kat dinakmat nga mininggaan. Inbagak lang arudan nga awanan ti mariknakan ka. Ngam ami, please, give me one more chance. Ay na, di mo maaw-awatan ti bagbagak. Anya lakit din aya. Ay, panawan ka man langan. Kat pangaasim ha, di na kon disturbuan. Pagtudo ko may tinakapigpig sa. Uray malayo sa amin. Na. Apay man, Alfredo. Diya kun kayat tagbiyang pare. Talaga di na kun kayat ni Hami. Isang uray aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay. Di ka man mangiramraman, Fredo. No naumakan nga agbibiyag, da kami, saan? Agin enjoy kami pa ilang. Anya? Kati sumat. Ay na, Fredo. No dayta pa ng waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo. Adda solusyon na dayta. Mang panunot ka iti daddo maawagas. Tapno makalipat ka. Ha? Wun. Tano dayta akan kanayon ti pampanunutam. Awan kasi kalaan. Kat anya nga ron nga itaramidak. Isungarod ako nak ngagpanunot ka ha. No kasapulam nga agaprod, adi agaprod ka. Aramida ma. Ha? Wun! Tano agabrod ka, makatagad ka. Kan, mailiw-liwag mo pa iti sakit amarikriknam. Ngam, kasano no makapagpanunot ni Ami at makisinubyan ka niya. Ay na, di kan mangnamnam ako nakmait. Ngamin, adan nubyo na ako naktumat manayin. Kat amangan no umada ni payan di kasarda. Anya? Sigurado ka kada iti panggedeng mo, amay? Makiasawa ka? Wana, isuntumat lang ti turong na. Sa bagay matkit di 1, 3 na. Isungawanan babawi. Nakaikadeng akon. Siguro, masakitan manan ni Fredo. Bay amon de Fredo, makamumatan iti biyag na. Jakmat imbaga nga ibalod na tirik na iti napalabas. Sa bagay matkit di Agam sigurado, inton maamuan na, adumanan ti drama na. Ay kat talaga matakas jay na day dya tao. Limalakyan nga ado ad drama na iti biyag na. Uray nagbasit abanag, pagbalinan na a big issue. Hey, anya lakit din aya. Oh, si kakadidayta, Fredo? Wentri na. Siyak da ito. Ni Fredo ang nagwapo. Ay na. Presko ti angin Sigaw, Trina. Di ka maangaw. Ay na, amo kon ti ugalim, Fredo. Kahit anya ngay, kumusta? Nasayad la tamait. Ay kung nasaya, ano kasta? Papanam ngay. Ipagbagnak na kiti papeles ko. Aga brudak ngamin. Anya, tumayab ka magaya man, Fredo. Wan man, Trina. Barang patiriknak ni Ami kat tumayab. Ay na, Fredo. Waya-waya amaw, day tabagim iti napalabas. Gaputag kasaran da ami kan Julios. Anya? Agkasardan? Wan, Fredo. Iso adar ayam pa iti kasarda sakbay nga ag-flight ka. Anya? Pagatindaran tak iti kasarda. Masaksakit anak lang arudan. Karkaruan pa ilang. Anya lakit din. Pare, talaga nga ipapati kong taga-abroad. Ay na, idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka, Fredo. Di nakmatdangdanggan. Talaga nga abroad akon, pare. Nang rona itam, tagkasaran da ami kanday dya at Julius. Nay, agkasardagayam at talagan. Juan Fredo, ni pailaing Julius mat. Natatairak mat ngam iti day dya.
Natataer ka. Anong natataer ni Julius para kini Ami? Ah? Pare. Ay, gusto na. Di ka nagsangit. Ay, sana maibagay ka. Sige mo, pare. Binagayan na yan ang sangit. Iruror ko lang ti sakit ang marikrik lang. Ay, sus. Tinrungaab na pa yan. Ay na, pare. Pangasim ata na eh. Maudi kumamutan aray ta pa nagsangit mo. Kaasi kalaeng no ibalod mo tiriknam iti napalabas. Talaga nagbit ti panawon anya ame. Addan anak mo. Wen nga Rodrina. Katsi ka. Awan ka di pa'y plano mamakiasawa? Awan pa'y nga rod nakariknak iti ayat. Anya? Amangan numabaketan ka na balasang. Anya nga rod nga iti maaramidak no kastamad bilang tigasat ko. Sa bagay matkit diya. Ay na. Nagrigat ti agmay sa Trina. Katanya kay nga rod. No iso tigasat ko, di isaw. Na, apay nga katawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya! Nay, padamod gaya mo ti anak mo, Ami. Kadwan iso nga rod anak ki asawa, tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Sikamod nga, main. Insina na kide. No di no ko mainsina ide. Data ko mati nagkatuluyan nita. Ang mga nuliman ti anak ta. Ay na Fredo, tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakmatan. Ay na, mangirito ka man nga ro di ti balasang kanyak. Awan mo ti may reto. Alan Ami, di padam kumalasing pek. Awan nga rod. Apay, awan na pulos tam amom abalasa nga ya. Apay si ka. Awan ayat yam amum ababai. Ay kat ado Oh, ado matlagayam. Apay nga rod apiliton na kamangireto kan ka. Mangkita ka matitibalasa nga armam Gaputan na saysaya at lata, no si ka mismo ti mangam mo itigalad ti babae nga armam. Makas asawa nga tanaday di Alfredo. Iso akas tao na apanang pilit na ken ka mangireto iti balasang. Ay, marurudak man iti day di lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Kat baybay amon Ay, apay day jay. Tsak gayam na lagi pa. Sika ko magayam tinretok. Anya, kat isumat. Amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. Anya? Ami, ayan na ngayon di iretom kanyak. Ay na, awan nga rod, Fredo. Adda, di mo lang amin kayat kat. Adagayam iretok kan ka, Fredo. Ha? Agpaiso, Ami? Wan. Adagayam antik abalo. Mabalinday jayan. Anya? Wan, Fredo. Awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya? Nagirito ka. Saan mo't ajay balo Ay na. Iso nga rod lang ti mabalin ko may reto kan ka. Di ka nagsapol iti sa bali. Anya? Wan, Fredo. Di mo kayan?
Adapay dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayaten day jay. Adan instant aputot mo. Di kan agrigat nga giputot. Anya? Pare, nalabos mo da dyan ami. Iritrito na kit din kanyak, di balo nga ikit na. Apay nga min apilitan kat awan nga rod maireto na matkan ka. Una yung tigas to yabiyag, pare. Apay, masiksikuran kan ngagmay siya? Huwag nga raw. Siyak lang ang taon asawa na kada tayo nga aggagayam. Talaga kasta pare. Sa bagay, boringan niya. Sapay nagdakkel jay balay mo. Mayat kumamit no adda asawa ken putot mo. Tapno addamet agngal-ngalaw-ngaw ijay malamansyon abalay mo. Kunada nga rod, nga awan serbiti dakkel abalay, no awan mati agtambli-tambling nga ubing. Lita, ikarkarong pa'y langmat, pare. Awan mo nga minti, reto yung kanyak. No kayat mo pare, at dadya kasin sinabakat ka. Ah, Wen, insina nila kay na. Arig na matenti single and available. ano yan? No agireto kayo. Diyay kumamot balasa nga. Tapno awan ti parikot. Kung kunaklaing data pare. Ngam ti kayat ko asawain, di ka agkaganat. Dumteng tulat na ti babae aparaken ka. Urayam lang. Di ka agganat, Fredo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.